zaista sam uverena da je naš zajednički cilj da fabrika radi po standardima o kojima takva vrsta fabrika radi u Srbiji. Već godinama se borimo za čist vazduh u Surdulici. Svedoci smo da se posljednjih godina skoro svakodnevno u vazduhu osjeća izrazito neprijatan miris. Brojne istraživanja govori da smo od nekadašnje vazdušne banje stigli do gasne komore. Malo pre smo bili gore da vas obavestim o čemu smo razgovarali. Znate šta je tema? Nalazimo se u zvanično najvećoj trovačnici u zemlji. Primila nas je predsjednica opštine Aleksandra sa svojim pomoćnicima, tu je bila i ekološka inspektorka tu. Ono što smo uspeli da saznamo zapravo je ništa. Problem koji postoji je problem svih građana Surdulice. I oni koji su na vlasti, i oni koji su u opoziciji, i oni koji nisu nigde politički orijentisani. Zašto nema više ljudi? Da li zbog kiše? Da li zbog toga što sumnjaju u to da će nešto moći da se uradi, ali je važno da država sa svim institucijama nije uradila svoj deo posla. Ne zna se koliko je zagađen vazduh u Surdulici. Užasavajući su podaci koje mi imamo, a još više užasavajuće je to što nam ne omogućavaju da se pravno reaguje. Ljudi, ako ne budete bili složni i solidarni, ne može niko da dolazi iz Beograda, Vranja i Bosilegrada da pomogne vama. Mora da vas bude mnogo i morate da radite zajedno. SNS i SPS lokalne samouprave imaju vrlo sličan problem sa državom i njenim institucijama kao i građani. Dakle, mi smo ovde čuli da se nešto meri, postoje neki podaci, kakvi takvi, o tome kako je stanje vazduha, zemlje i vode ovde u Surdulici i okolini. Ti se podaci šalju ministarstvu, šalju se Agenciji za zaštitu životne sredine i tu put podataka prestaje. Očigledno da država nema nameru da se bavi ovim problemima, ali pod pritiskom građana i pod pritiskom struke morat će to da rešava, jer ovaj problem može lako da se reši. Ista ovakva fabrika radi u Nemačkoj. Ako takva fabrika može da radi u Nemačkoj, da zapošljava ljude i da proizvodi mineralnu kamenu vunu, a da ljudi rade i budu zaposleni, a da ne truje narod, to može i ovde. Ili će da radi kao u Nemačkoj, ili neće uopšte da radi. Brojne istraživanja govori da smo od nekadašnje vazdušne banje stigli do gasne komore. Činjenica da je strašno povećan broj obolelih od kancera, ali i od respiratornih obolenja. I sumnjamo da je najveći deo odgovornosti za ovo snosi fabrika Knauf Insulation u Surdulici, odnosno u Belom Polju, i između ostalog ona je proglašena za najvećeg zagađivača životne sredine za 2021. godinu. Ne zna se koliko je zagađen vazduh u Surdulici. To nije samo pitanje para, to je pitanje ometanja, to je pitanje neznanja, bahatosti, neodgovornosti i posljedice da građani ne znaju šta je. Dijagnoza nije uspostavljena, a kamoli mere, odnosno lečenje zagađenog vazduha, odnosno eventualne sankcije onome ko to radi. A strašno je to što smo mi u poziciji u Srbiji da biramo da li hoćemo radno mesto ili hoćemo zdravlje. Jako je teško izabrati između ta dva. Možda je najteže onim ljudima koji upravo primaju platu od tog Knaufa, a znaju da se njihova deca kod kuće truju od produkata njihovog rada. Ja sam se malo prečuo sa direktorom Knaufa, sa rukovodstvom opštine. Ministarstvo za zaštitu životne sredine ima jedan manir, a to je da nam se ne javlja već 2 godine. Od vremena Rakite i tako dalje, to traje godinama, ljudi jednostavno ne reaguju. Ima da se nacrta ministarka za zaštitu životne sredine, Irena Vujović, ili onaj ko će da je nasledi, ko bela lala da dođe ovde, zajedno sa direktorom Knaufa, sa predsjednicom opštine, sa strukom i sa građanima, i ovde će se održati jedan od narednih odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije. Ja ću se lično potruditi da to bude u Surdulici i da vidimo u čemu je problem. Je li problem 50.000 evra da ljudima kažete čime ih trujete? Ima da nađu te pare ko bele lale. Dobar dan, Surduličani.
Danas sam došao sa gotovo celom svojom porodicom iz Pirota da vam pružim podršku jer znam kako je na početku. Znam kako je teško da ljudi pređu taj prag hrabrosti i da izađu i suprotstave se nečemu. Pirot takođe ima probleme na Staroj planini, probleme sa hemijskom industrijom, probleme sa Tigrom koji je kao i vaš Knauf ekonomska sveta krava i niko ne sme da ga pipne. Smejte kako da ga pipne, ljudi su pametno rekli mogu da se zarađuju pare, mogu da se imaju plate, ali da se brine o životnoj okolini, da se brine o ljudima koji tu rade. Vaše dete, iako ne radite u Knaufu, iako radite u Knaufu, ima pravo i na čisto grožđe, i na čist paradajz, i na čistu vodu, i na to pravo da se noću ne budi i na kašlje, da majka i otac slušaju da li će da se uguši ili neće da se uguši. Ovakve skupove smo imali u Pirotu na početku, 20, 30, 50 ljudi. Došli smo do Gazele do 50.000 ljudi i oni se toga plaše. I ovi ovde, koji su autocenzurom svog mozga dozvolili da se ovo dešava, i poniznošću, i servilnošću, njih morate da prenete većim brojem. Biće bolje nadalje, dolazit ćemo, pomognemo koliko možemo, ali kao što je Biljana rekla, kao što je profesorka rekla, morate biti spremni na dugotrajnu borbu, morate biti spremni na pritisak. Oni se plaše samo toga, plaše se samo svog neuspeha na izborima, a sve ostalo je kolateralna šteta. Budite jedinstveni i hrabri, pozdravljam vas Pirot i Stara planina, živeli!